Uštedite vaše vrijeme uz Idea online prodavnicu. Nov način kupovine uz samo nekoliko klikova. Idea online prodavnicu možete da pretražujete kao gost. Slobodno uđite, pogledajte kategorije i pretražite proizvode bez obaveze. Samo ukoliko se registrujete, odnosno kada se upoznamo, možete da kupujete u Idea online prodavnici. Registracija se obavlja u samo nekoliko koraka. Kliknite na polje registracija u gornjem desnom uglu stranice. Unesite sve ključne podatke za registraciju označene crvenom zvijezdicom. Popunite sva tražena polja. Kliknite polje Potvrdite registraciju. Provjerite vaš e-mail sandučić za poruku sa adrese online@idea.co.me. Naslov poruke će glasiti Aktivirajte svoj korisnički račun. Otvorite poruku i kliknite na Aktivirajte korisnički račun. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, pogledajte u vaš spam, junk mail folder ili provjerite da li je vaš mailbox pun. Nakon uspješno aktiviranog korisničkog računa, primit ćete na vašu mail adresu povratnu informaciju o potvrdi registracije. Vaš korisnički račun je sada aktiviran i možete staviti proizvode u korpu. Na Idea online prodavnici preko 8000 artikala možete pronaći na dva načina: preko kategorija i napredne pretrage. Pronađimo proizvod marinirani krap iz linije Ukusi kraja moga na ova dva načina. Svi proizvodi na Idea online prodavnici podijeljeni su u kategorije. Sve kategorije u podkategorije, a sve podkategorije u grupe. Znamo da je marinirani krap u kategoriji Ukusi kraja moga. Kliknite na tu kategoriju. Pronašli smo proizvod koji tražimo. Kliknite Dodaj i traženi proizvod je u korpi. Napredna pretraga Idea online prodavnice pruža vam mogućnost da lakom pretragom još brže nađete proizvod koji želite da kupite. Nema pregleda kategorija, podkategorija i grupa. Samo upišite proizvod i u rezultatima pretrage pronaći ćete proizvod. Upišite ime proizvoda u pretragu. U ovom slučaju možete upisati krap. Čak i ako niste sigurni jeste li ispravno unijeli ime proizvoda, pretraga će ponuditi dodatne opcije za pretragu. Na primjer, riječ ukusi koji sugeriše na kategoriju Ukusi kraja moga. Pronašli smo proizvod koji tražimo. Kliknite Dodaj i traženi proizvod je u korpi. Na isti način možete pronaći i ostale proizvode koje želite da kupite, a ukoliko vam je potrebno više komada, možete uvećati količinu jednostavnim klikom na dugme plus. Naše voće, povrće i delikates su svježi svakog dana, a mi ćemo izmjeriti za vas unesenu količinu. Minimalna količina za vagane proizvode je 100 grama, a svaki sljedeći prag uvećavate također za 100 grama. Kada ispunite minimalni iznos kupovine od 15 eura, možete otići na kasu, u ovom slučaju virtualnu kasu bez čekanja u redu. Odaberite termin za besplatnu dostavu koji vam odgovara. Ukoliko porudžbinu napravite do 11 časova, isporuka je moguća istog dana. U protivnom, dostavu možete zakazati već za naredni dan. Ne zaboravite da prije završetka kupovine unesete broj vaše super kartice, jer sakupljate super bodove i u Idea online prodavnici. Odaberite način plaćanja koji vam najviše odgovara. To može biti online plaćanje svim platnim karticama, odnosno plaćanje po preuzimanju, gotovinom ili platnom karticom. Potvrdite vašu porudžbinu i vaš naredni korak jeste da preuzmete artikle koje ste odabrali. Na vašu mail adresu stići će potvrda porudžbine, a do vaših vrata naš dostavljač donosi sve što ste poručili iz Idea online prodavnice. Idea internet prodavnica. Sjedi, klikni, kupi.